Sunburst flowers calling on warm days overdue. Kovela footballer thiam le Larber Paul Christian Nibok Neymar hi thalimi le kani lain anun chu alo top chepa anu le patekar ma an thua Neymar chu karnunga baby chair anda a motor dang ne nanin su chu an kar chu atlan liam chepa anu le patian Neymar chu anunga an mulo boka kar tanga in so chhuwa ka mo anti a apa Neymar Santos senior le anu Nedin Santos chu an mang ang hle maya an liam na ve thausia apa hian angai to le chang chuan ala khur thin thua soya mase an ma ni chantu te an ron kal chuan car seat hnuaya Neymar chu an mu a thisen alo tam hle a glass chuan achala thuk takin alo ti kaka athena sa ema mase vane thak takin enkol dam ani le ta ani. Brazilian professional footballer Neymar da Silva Santos Jr. Neymar Jr. tia kan shiat hi February ninga kumsang khajakwa sum kwa pahnia Mogidas Cruiser Sao Paulo State Brazil alo pianga mi panau pang harwang tak mayani a mase an chung kwa hi an re thei ema apa hi professional footballer ve thawani a football career po ban sanin an chung ko tan na pathum lai athokani an re thei wang chuan thil chu har sa ema an ina eng an nei ve thei lawa electricity chu an tan chuan sang ma ani Neymar po school tha alu thei lawa school atang chaw takin alo ho a lekha zir tur le homework te ti turin bati eng hnuaya an intereu te a chuan a thu ve thina cookies hi ke ei chak thin lutuka mase kan nei si lo kanu chuan ka fapa poisa kan nei lo angai na om lo karli a ipa in hlo alak chuan kan lei thei mai thei asin atia ke chuan kanu apui lo engtika emu chuan kala hausa don lutuk cookie factory kala siamanga kadu hun hona ke ei mai don alom katia ti in asoya poisa khol nan le an chung kudin mun zia omnan Neymar pile pute ina chuan an chung kwa chuan an lut ta top maya an finta a chuta chuan an vain room pakhata an mukhom vek thin ani mi panau pang harwang tak le football thiam takani a apa hnung ron zuin anau pan lai hian football le futsal khelna sa ema kumsom pakhatani chuan an khwa a street footballer thaber aloni a pon le khwalaya in khel thin chu football field ta in khel tanta kumsang khajakwa somkwa pakwa a Portuguese Santista Youth Club a khela player thaber ani hiala kumsom pakhatani in Santos FC Youth chu a join le a athiam zia le a talent that zia chu alar zela Real Madrid chuan offer an peta a mase Santos team te chuan Neymar chu bonus pe khwamin an club chua san lo turin an mina Santos a senior debut hi kumsang ni pakwa khan alo nei ta a reilo te a best young player award a rondong hala Santos tan thataka a khel nuwa kumsang ni pathuma Barcelona FC a dollar million somnga pasari lain a in transfer a Messi ne na khel dun na hun van nei thak tak mai chu kumli nu kumsang ni som pasaria chuan Neymar chu Paris Saint-Germain a dollar million zani somruk pathum lai transfer ani le a football transfer tober record asiam hiala ti chuan mi pano pangre thei tak ni thin chu khovel footballer man tober aloni ta chuan enge athuruk chu pakhat na ni turin a khel ngai lawa a khel chan chu nuamati a angaina ani in elna a aboi lawa maso na du zo kani ni tin hian ama ai thani kadu a ama ai thani kadu tu emu ai thani lawin ati ani mi hlo cham angin I in ngai thinem ibulami te chuan ma an son zela I thianten na tharan mu a nang ai poisa an nga a mahun eng takan neya chuan nang chu itang angin I in ngai thin tiro ma se tu nen ma khan in te khin su affair lo kha kha vo in le nimina nangma le nangma kha te khin zok ro nimina nangma kha khan in te khin zok ro mi te ang ni tur le le pel tur chuan nangma khan ma iso na nga yani imi elpui te chu midang ni lawin nangma athil thalo te khalo ni ro se I tak sata na thalo I eya I in thin te I sha na ti zau tur I chiara I en pe lo na te I phone games le thil dang ho mai maya I boy na te
nung chang thalo le om dan moi lo I chin te chung chu hne ro tuna tan la ti chuan I thon thu kan la soi dun ve don ya